Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Аламүдүн районуна караштуу Васильевка айылынын тургундары 2 жылдан ашык убакыттан бери акыйкатка жете албай жатабыз деп Супер ТВга кайрылган эле. Алар сот, прокуратура түзүмдөрүнө наразычылыгын билдирип, бир тарап мени зордуктоого аракет кылып кайра бизди күнөөлүү кылып койду десе, экинчи тарап жала менен мени ур тепкиге салып кайра акча талап кылды деп билдиришкен болчу. Чейлешкен иштин чоо жайын тактоо үчүн биздин канал эки тараптын тең үнүн угуп чагдырып бергенге аракет кылганбыз. Keregi yok. Yok keregi. Baş bir dakika. Geldi aytmayın. Düşünmüyorsunuz. Aytmayın. Kelin. Oşo жарыкта көргөндөрүн менен көрүп атпайсың. Ушул урган. Жаныга барсам керек болсо ургудай болду. Мына ошол чырдын чындыгы чыгып, 2021 жылдын 17 июлунда Мухсим Шамов жана Насипа Абдрахманова коюлган айып алынган. Мындан улам биздин редакцияга соттун жыйынтыгын айтып, Мухсим Шамовдун атасы, адвокат жана укук коргоочу кайрылып олтурат. Окуяны эске салуу үчүн Мухсим Шамовдун атасы төмөндөгүлөрдү эстеп айтып берди. Şamov Muhsim'nin atası. Benim familiyam Şamov, atım Abdülhak. 85 yaşta özüm hacimin 3 uruş veteranıyım. 3 uruş. Batken uruşu, Aprelski Gervey, Tacıstan uruşun veteranıyım. Vasilevka aylığının aksakalıyım. Biz şunlardan previli işlerde çeşitli bir kişiyim ben, aile hükümetlerimin. 13. iyun 19. yılı erte benim oğlum, benim komşum Hudayberi Tayır degen bala ökevi meştin çerdeginde işlep durgan bolgan. İşlep durgan bolgandan keyin жаңы erge aşıp жаңы Abdurrahmanovаны Paptikaga sayga alıp ketkenden keyin anın kayınları artdan barıp alar men çapıklaşıp men ne kılat keyin men oğlumdu çakırıp men oğlum anan keyin neme kılan. Kelip anan şu Tahircan mollarda apkelim dep kelip biz namazda boğamız men oğlumun aştan salıp ketken sayga. Apargandağın ana ne apkelim tapılangısı seni oya katırmıksın oya katır dep narjıka turguzup koyup 6 oya razbar kılıp bir ekip maşinaga 9 adam bol meşten işi kegenler. Kelgende biz meşten çıkamız. Meştin moldası, aksakalları 6 kişi. Bular 15-21 adam meştin işlet durup karadıgal hiç neyse kişine jutup algan sekirip ballardan başka bir konu bilet akalar vurup jağıga sen bizde moynunuzu sındırdın. Bizde şarmanda kıldın, elin arasında köçege çıkısız kıldın. Sen bu poklu bir ceşti bas kılvaysın bu. Buna murunda işinde kıldın dep iyilap bir akası kelinin kaynatası Hudayberi rahmat degen aksakalga jalınıp oturup alıp anan keyin biz ortaga düşüp baldarını alıp kollarına salıp berdik. Mirni boldu tinchittik dep anan biz үйгө kettik. Окуя болгондон кийин зордуктоого аракет кылган делген С.Э. инициалдуу жаран Абдрахманованы жана кайнелерин, ошондой эле Шамовду чакырып күнөөнү мойнуна алдыранга аракет кылган дейт Абдулхак ата. 3 günden keyin жаңы келинди балдары чакырып алып апарып, мелисилер апарып алып, onu da кыйнап, буларды жаңы да канчаксыларын алып, баштарына калта кийгизип, мажур биз урдук деп, бул жаңы Эргашев хулиганын менен bir айылдан туугандары болот, Тажикстандык болот. Түшүндүңөрбү? Ана ошол жерден бул. Бул тууганны буга деле аштырбастан 6 хулиган, 6 бул аялды коргоого барган кишилерди deli açtırıp koy, onu deli açtırgan çok prokuror men söyleşip. Bunların da köyü de özde arıza vergen açkan emez. Ana şunu menen anam barıp baldarda barıp kıynap domaşını arıska çıkarıp kança min dollardan aksalarını domaşını arıska çıkıp 8 ay yanan sot жүрген. Sot neme tergөө işi bitip sotko açkan. Балам ден соолугуна байланыштуу Орусияга дарыланууга кеткен. Суук болгондуктан дарыланбай эле келген. Аны билген тергөөчү баламдан акча алуу максатында тынчын ала баштаган деп кошумчалады каарманыбыз. 8-9 aydan keyin men al balam shunda жүрүп эле Россияга барып bir murdan operatsiyaga baram deb barып булум бар Россияда.
Şonu barıp soğuk bolup kalıptır, operatsiya bolup kaytıp geldi bir yarım ayın içinde. Anam bunun daragını tapıp kalı, Şamut'un balası rasa geçtip geldi. Nargılardan, bardağıdan 5.000-6.000 dolardan akça alganlar. Men birge şu maşınlar, men şu Zikirifli'ye birge bargamın, ortamcı akça aparganda. Ondan keyin tergöçü men oğluma telefon kılışlı başlagan adamlar koyup 3.000 dolar versen men seni delega kirgizeyim, bolsa delega kirgizem dep. Anam men aytdım 3 dolar da yok sana, 3 dolar da yok. Degenden keyin 13 yanvar 20 yılı keşki saat 6:30-7'lerde men eşigimde payda bolup kaldı bir kara maşın. Men oğlum keşeden kelesinde karıma alıp жаңını bu şu dememen tergöçü menen bizning участковой Majirov Malik degen menen Jukeyev Erbet degen tergöçü eken. Gражданский engendir. Balаны karmap kollarını barışılması alıp mallarga tepkilep büt kögala kızlarla kılıp maşinaga südürüp gelip salıp başını tıkıp jatkanda men үйдөн çıka kalıp жүгürüp barıyor. Banditler selam ne kılasыңар dep bakırıp жаңы bireuni tarttım ne oldu? Jağa saldım. Şonu menen ol men участковыйсың бакызесың делең forma men kelip dokument köpse tabi etmeyiz. Участковый bu bandit forma iş kılasın. Ol men tergöç şunu kılab tergöç. Anam balağını ajaratıp kalın bular anankin turip ketti. Erteң men balağında barırsan ben büt oper grupani alıp kelem. 6-cı addelde alıp kelem. Tutup salam anandan kılam dik ketti. Ertesi balağını bansaga jatkırayınsan bir çoğulum kelip alıp yok. Aparbasak bolup dep aparıp çekip bala bansaga jatış kerek dedi. Kök sabagınдар. Hazırda balam oruçta. Акыйкат издеп 3 жылдан соң мына ушинтип чындыкты таап олтурган ата. Ал арада канчалаган акча кеткенин, кайрылбаган жери калбаганын, карыз алып чындык издегенин, азыр эми эшик терезеси жок жерде жашап калганын айтып келди. Men 3 uruş veteranı, kampirim 9 balası var, Batır ne? Oşo oğlumnun bir 7 yaşar balası var, mananda boğun Parok serse Rajdoni'ni var uyumda. 3 balası var. Ana şu ne da domaşna rızkıldı 2 aylap. Oşonun bir yaka men mana terge advokat alganman mani hukuk korgowçum Timur. Oşonun bir yaka biz 3 yıl 3 ay degende mana gece Ağustos'un 17'sinde mana Çiy oblasının sotu baysı sudum yıkılıp çıkart taşladı. Sebebi alardan akça alganda sut kılbasa bolbeyt dedi. Men barıp dakizat kılıp bakırıp жүрüp ayttım bolmadı. Çiy oblasının sotu anan hakikat var eken, çındık var eken. Men general prokuraturaga, minister emedigi, prezidentke, hakikatçıga, abinsi menge, Jokoro kengeşke bardık distansiyaga çıktım. Men 3 yılda mezunum. 4 sumka kagazlarıma ratvetleri. Tekşerli anan sotqa barsın dediler. Bular tekşermesden sotqa barıp şimdi anan hakikat var eken çıkarıp balani berdi. Ana ben hazır 500 bin son pul bunlar rastlıqat kılıp oturam. 500 bin. 3 yıl 3 aydan içinde. Men oşunun beri ana men uyum var. Hazır mana bular barıp gördüler. Sizlerden soranan bar uyumdu bir körüp kelesinger. Şu yerde daha interview alıp kelesinger men balamdan. 24 kişi hazır 2 komnatta uyda oturam. Жаңыдан yüz algamın eşigi yok, terezesi yok, pol patologu yok, uyum bitken yok. 5 yıldan beri şunday oturar. Men şularda qarz kılıp şunu bitirmesden mana az qarz alıp bularga berip qarza batıp oturam. Ana, ete kış kelesden men kayda yaşayayım dep azı mananın oyuydam. Андан ары биз бул окуяда Абдрахманова менен Шамовдун кызыкчылыгын коргогон укук коргоочу Тимур Махмудов менен сүйлөштүк. 17 июль 2021 жылы Чүй облу соту Аламин районунун сотунун Абдрахманова Насипага Шамов Мухсимге карата соттук чечимин аныктамасын таптакыр жокко чыгарды. Булар акталды. Соттун чечиминде жазылып турат. Буга чейинки жазык жагынан куугунтук болгонуна байланыштуу Абдрахманова Насипанын моралдык жана материалдык чыгымдары төлөнүп берилсин деп ошондой чечим чыкты. Мухсим боюнча айтканда Мухсим ошол окуяда делонун ичинде, кылмыштын ичинде видео диск бар. Болуп аткан окуяны Абдрахман Насипа өзүнүн уюлдук телефон тартып атыптыр. Ал видеода Мухсим жок да. Мухсимди булар соучастник кылып күнөөлөп атат. Мухсим бутуну байлаптыр деп айтып атат. Мухсим урду деп атат.
Ал жерде видеодо деген канчалган кишилер мындай чаң болуп атат ал жердечи. Видео узактан тартылып атат. Ал жерде Мухсин жок болуп атат. А Мухсинге булар ошол күнөөнү коюп аткан Эргашев, Сирош. Бул деген 3 разный показания берип атпайбы? Бир көрсөтмөсүндө биринчи бөлөкчө показания берип атат, экинчи көрсөтмө вообще бөлөкчө берип атат, үчүнчү көрсөтмөсүндө пистолет жок деп аткан, төртүнчү көрсөтмөсүндө Чүй облус сотунда айтып атат, пистолет бар болчу дейт. Шамов Мухсимде болчу пистолет деп атпайбы? А Шамов Мухсимге суроо берген учурда Шамов Мухсим айтып атат, ал пистолетти мен көргөн да эмесмин деп атат. Кудайга шүгүр, мына азыркы күндө Абдрахманова Насипанын мындай айтканда укугу тебеленбестен мына акталып, ито соттун чечими менен буга чейинки моралдык материалдык чечим эме чыгым төлөнүп берилсин деген чечим ушундай чыгып берди. Ал эми алардын жактоочусу Курманбек Тойбаев иштин жүрүшүн төмөнөгүдөй айтып берди. 2021-жылы август айында Абдрахманова Насима, Шамов Мухмин акталды да. Ушул апелляциялык соттун чечими менен буларга койгон айып боюнча акталышты. Биз башынан баштап эле жактоочулар, мен болсо ошо Абдрахманова Насиманы коргогом башынан баштап, Шамовду күнөөсү жок деп эсептегем да. Туура эмес айып коюлган буларга. Ошол иштин сот деген жакында өкүм чыгаргандан кийин биз апелляциялык сотко кайрылдык дагы, анан параллельно заявление кайрылдык МВД, ГУСУ МВДга. Анткени бул жерде деген кылмыш жашырылып калып атат да. Кылмышты жасаган киши жоопкерчиликтен качып атат. Анан ошо главный следственный управление иш козгоду. Жанагы покушение, жанагы зордук зомбулук көргөзгөнгө аял кишиге ошо аракеттеп туруп, анан иш козгоп, анан ошол моментте жана Эргашев деген медицинский справка алып атат. Ошо он раковый больной болупчу. Анан ошол негизинде Первомай соту буга үй камагын берди. Азыркы учурда иш деген Алабдин сотунда кайра каралып жатат. Ошол жанакы Абдрахманованын арызы боюнча. Эми бул мындай да, закондун талабы боюнча ушундай уголовный тараптан жана преследование деп коет орусчачы, уголовный преследованияга мыйзамсыз түрдө кабылган кишиге компенсация төлөнүш керек. Ошону мамлекет төлөп бериш керек. Анткени мамлекеттин атынан жанакы бүт жанакы сотрудниктер ошону жоопко тартып, ошону преследовать этип, заявлениясын албай, ошонун баары деген мамлекеттин атынан булар иш аракетин жүргүзөт да. Ошон үчүн мамлекет төлөп берет. Ал ошо сотко кайрылса. Анткени закондун талабында ушулай жазылган. Супер ТВ телеканалы акыйкат издегендердин пикирин, арыз муңун мындан ары да угуп чагылдырууну уланта берет.